Ahabwe Mbeera Rutooma Secondary School erumu abaashomiireyo beekoziremu omurimo okureba oku baagarura ishomero erya hamutindo. Ekyatureta no kureba ngo ntwenda tukwatanise n'obukiiko bw'ishomero eri na head teacher na n'abaziire n'abaana tugarure Rutooma aha level y'abirero. Agoko twabire Rutooma tukatwineho boys brigade nimwe twayihira kumanya ruhanga nimwe twayihira emitwe mirungi nimwe twayihira kwerinda mbwena no kwitukwereza mutizikishomero ryatukorire kituri agwa witishomero nkere ryatandikira musinge gw'edini erine abana kutende ko mudini ruyare ihangano bagyaferwe mnonga kuba kubareba position zese barumu barya abantu bamani barya abantu bahiguru eco nco cyenkareginga abana nabo gukora munonga bakabasa kwikarevu yabo. So twabaretera buri mwana twamuheze isahani buri mwana twamuhereza akacumu twamuhereze rubber yo kusimura twamuhereza akatambara twabaheza success card kwereka ngo nabo babanye ngo tubasa kubantu bijuka kandi babasa gukora bahike. Abahona batebekanisa mukoro ogwo kushabira abeegi basine ya kanane ya mukaga abayene betebekanisa kutandika ebibuzo byabo by'akamaliro. The Lord says, I'm bringing the day of victory here. It is not far away. His trumpet will not be late. Praise and glory to our God. Abeji bashonerwa, abeji bagarwa mamani, na abeji mabeji. Muri cyo kutina, rahango wakorira umuri Joshua Chigamba, atiko kuna bende na Musa, nikwenda kumani. Rutooma Secondary School inabeegi bishatu nkaga na bana kungaho okutina ngwishomero eri ryaba rutazahwirwe omubaro gubasa kushuma niko kushira mukuru w'ihanga okwishikiriza kiyaraganisa mu mwaka gwa 2016 obuyabe yari mu Rutooma. Agwo kuba obwiro bw'orutaro Rutooma bakagikozesa nka camping site kuba mugambire yaraganisa kwiza renovatinga nambwe ntwire following up that pledge. Omugandi abeegi kurugo mu mashomero nka Kinono High School, Mbarara Municipal hamwe na River International Schools bayitanira muri Mbarara okoreka entaranta omukweshongora emizano okugamba no kuhajana. Omukolo gwabahawe Queen Port muri Mbarara. Kitongole kibakweta Dasapa Association y'egene debate, public speech na poetry. Bine bya mugashoki ibintu biza kwera beji kugira ngo beyereke ningashibe expressing abana bo kwijo mu kitongole eki naba primary level from P1 na P7 na secondary schools tuzakira na university. Byona buri talent yona rukumangwa ine talent nkibasa no kutazo mwishomero kurekana nabana babatagire mu ishomero konkarukura wenko muri wayine mo cyakubasa kora nabasa kwija twegiteho mu Dasapa Association akubantu rengo hatihanga iri kutambura abantu bona bagendera byemizano talent nibiceze yo kwihaya abantu ito twaba twarigireho aba bana nebija kumanya urugo bwabo ninga abana bane bija kubura abana nebija kutandika kugira ngo umubiri gwabo ni mubi usanga umuntu na yesinge byari kwesiga ngo atukure ayehukara ejeje ya buraka konka buraka izibute. Paul Katwire umuhezi wa mukuru w'ihanga habwo Rembo Mbarara wabari umujenyi mukuru yatongoze ikigombe cya debate speech poetry association erije kwera beji okutungura intaranda zabo. Abazera bayambe bari abana babo bakwatanise na government abana abo batunge okwegesebwa batunge okugu batunge mentorship babase gukora bakweta exploiting na exploitation talents zabo babase kwa abana bo mugasho omisha. Gasha kwa Christopher himself.